Selam i pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati nešto vrlo brzo, a jako ukusno. Jedan vrlo jednostavan recept. Ako nemate vremena puno da kuhate, ovo je idealno. Znači, prvo stavljamo makarone da se kuhaju, to jest vodu stavljamo da se prokuha i onda sipamo makarone. Možete uzeti spiralice ili ove kose makaronice, šta god da vi volite i imate trenutno u kući. To je skroz nebitno. I sad dok mi makarone kuhaju, ja ću da pripremam sos. U jednoj tavi sipam malo ulja i zagrijem. I tu usjecam malo samo crvenog luka. Otprilike malu glavičicu ili pola. Eto. Sasvim malo, čisto samo malo radi arome. Ja ove makarone pravim najčešće samo ovako propržim luk, dodam parizera ili salame kakve imam u frižideru, nebitno suđuke, suhog mesa, kako kad šta imam. Nekad onako od meze, ako imala sam goste pa mi ostane nešto od meze, ja ću u nedjelju ujutru ili za ručak nama napraviti to, potrošim i napravim ovaj sos. Ovaj put sam imala odmrznutog mljevenog mesa, jedno možda 150 do 200 grama, pa sam njega iskoristila. Ali obično uvijek pravim bez mljevenog mesa. Znači onako rastresito propržim meso i onda dodam crvene mljevene paprike, ono kao zapuškicu pravim, jel? I sipam 250 ml vrhnja za kuhanje. Flašicu naravno malo poperem, ništa se ne baca i dobro mi dođe, malo više sose imam. Znači bukvalno za 10 minuta vam je ovo jelo gotovo. Dok se makarone kuhaju, ja pripremam ovaj sos. Stavila sam malo vegete jer bez vegete mi nije to, nimalo mi nije ukusno kad ne stavim vegete. Stavila sam i mljevenog bijelog luka, ovako jelovog kupovnog u flašici. I možete sada stavljati onako od začina šta volite, možete i ljute paprike, recimo čili, tucane, možete origana, bosiljka. Ja sam samo onako Balkan art, klasično, jel? I promiješam sa skuhanim makaronama. Probam malo, ako nije dovoljno slano, ja još malo povegetim, jer otprilike sam u sos stavila možda jednu punu kašikicu vegete, pa mi nije bilo dovoljno slano, ja sam još malo posolila, povegetila. Onako najbolje probajte i vidjet ćete sami šta vam se najbolje sviđa i kako vam, koji začini vama najbolje odgovara. Ali mislim da onako klasično vegeta, biber, bijeli luk obavezno isto ide. I šta ovom jelu daje poseban šmek, to je prženi luk crveni koji sam ja prethodno u tavi ispršila. I eto, dragi moji, nadam se da će vam se video svidjeti, odnosno recept. Stvarno jedan brz i praktičan recept za u svako doba dana, kad god ste gladni, a nemate vremena da kuhate, evo vam idealno. Mi se, ako Bog da, vidimo u narednom videu, a do tada mi ostanite dobro i zdravo.